السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ غافي زندي ديسو بربادي غافين تي إيرا شمرة ركفتو نكا رابوسو ديدي شمرة إيرا ركفتو نكا رابوسي جتون ركوتا كمالي كان إبسيطان برباد غافي كي غافي كيتيف غلطومي غافين كوني غافي حواسا كيسا جرو إيري هذا مناتا كيو إسين جبت سهنجالة سن بربادو نكاها نرابوسي جتيني نكاها الرابوسو ديدي إسيسا أموتو عذبو يوكا إسي كتاتو أكمت العلمات دبرتين غريل لفا أتالتيتو مان سيوهم بربادو نكاها نرابوسي جتين جارسان أكا إذا شريعاتي رب قرآن كيست أولا ويتدبتو جارسا في جارتين بكا قدا ولي قبل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن جد رب هاتي مناكيسا إسنيف أفتا جد isinillee isiif uffataa jedha namni uffata ufii waan godhatu yookaa hin godhata yookaa manuma boorsaa keessa kaahatee deema malee uffata ufirraan fageessan wanni yeroo ammaa kana sanfidu irraa tokko inni Ameerikaa taa'ee yookaa biyya Arabaa taa'ee yookaa isin biyya Arabaa teette biyya garagaraa taa'anii jaarsaaf jaartummaa wal himatan jaarsaa fi jaartii shari'aan islaamaa uffatatti fakkeessite uffata ufirraan fageessan dubartii ufirraa fageessuun hin barbaachisu haadhaa fi haadha manaatii fi abbaan manaa wajjaan hin fagaatan tana yoo jenne akka shari'aa islaamaatti dhiirri tokko dubartiin takka yoo nikaaha keenarraa buusi si hin barbaadu si hin jaaladhu yoo ka jettuun taate shari'aan islaamaa maal jetti gorsanii yoo ka dhaabatuu diddu taate abbaan warraa kun haadha manaa isaa tana gadi dhiisuu qabaa jedha yoo isin hin barbaadi yoo isin jibbite ثابت بن قيس جدني رضي الله عنه وارضاه زمن رسولا كيسا دبرتي تكا كبدا جالت اسين اسما كان ارغا اسان فيتو هين جالت نكاح اسا كان نرى بوسا جت امام بوها جدن مغالا كيسا ديمي جالل اسير راجيتو رسول صلوات ربي وسلامه عليه ما جدني خذ حديقتك وطلقها تطليقا قبينك كغاف اولا اسي كنته الرافددوتي قد ديسي جدني سلا اك جالل اساتيف اك اني بوتا اسا قبوف ولين جراتي تر eega isin isan barbaadin wajjaan bahan jechuu yeroo ammaa kana keessatti wanni jiru maa inni namni tokko biyya Arabaa taa'ee dubartii takka nikaaha hidhata waggaa lama waggaa sadi taa'a nikaaha irraan buusu narraa buusi jetteeni kadhatti irraan buusu yookaan mallaqa haganaa fidi jedhaan warroota akkanaa kanarraa rabbi wayta dubbatu walaa tumsikuuhunna diraaran litactaduu jedha dubartii takka qabattaniitiin hin taa'ina isii miidhuudhaaf miidhaa isirraan gahuudhaaf akka isiin hin heerumneef hiree isii itti qabdaniitiin ammootu isii miidhuudhaaf akka qabdanii hin teenneen jedha famsikuuhunna bimacruufin aw tasriixun biixsaan yoo jaalattanillee jaalalaa waliin jiraattu kabajaan yoo kabajaa fi jaalalli suni bootaa ka dhabamu taate nagahumaan namni wajjaan deemutu barbaachisaa jedheetiin rabbi qur'aana keessatti dubbata kanaaf warroonni dubartii takka nikaaha godhattanii waggaa tokko waggaa lama waggaa sadi irraa badheetiittan ka isii waa hin goone ka isii quba hin qabne ka ufii itti hin galle akka fuuldurii rabbiitti gaafatamtan beeka nabi muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi gaafatako gaafatamanii dubartiin hagam takka abbaa warraa obsuu dandeettii jedhan ji'a afur namni keenna har'a jaartii manatti dhiisee waggaa sadi afur badhee ta'a gaafana dubartiin khalaasan simayyuu hin barbaaduu gadi na dhiisii jetti si wajjaan bahuu barbaadaa jetti wayta isin kana jettuun inni isii gadi dhiisuun barbaadu akkasumatti akka isin gubattu barbaada kun miidhaa guddaadha yaa shari'aa islaamaatti illee hin dhoggama akkasuma dubartiin gariin lafumaa kaatee abbaa manaan gadi na dhiisi isin barbaadu ta'ettuuntu jira gadi na dhiisi jechuun kuni shari'aa islaamaa keessatti jechuu ulfaataadha نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه مال جدا امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة محمد كان جدا دبرتين تك ركنا وهي ملي تنقا وهي ملي لفما كاتي أبا منائسيت النكاح نرابوس نطلاق يوكا جتون تاتي حفور جنتاهن أقرتو جدا ركنا ملي أصو منك أبد أصو أكا غاري جراد أصو إني ولين آبتي ولين كو كوان تك هركتين كتنقا وهي كيسن جره لفما كاتين كهنا الرابوس جتون ان برباچسو جده نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه حفور جنتاهن اغرتو جده يوركن جراته من غير باس جده ركن وهي ملي جده يوركن جراته ركن علماء الا كون دبرتين كهنا الرابوس جچوداف
rakkinni jiru jedhan yoo yookaan abbaan warraa isii sun dhibee wahii ka qabaatu yoo ka ta'u taate nikaaha sanarraa buusu jechuu ni dandeetti jedhan yookaan isii horatu yoo ka dadhabu taate uffata bituu fi isii nafaquu nyaachisuu obaasuu yoo ka dadhabu taate nikaaha narraa buusu jechuu ni hin dandeetti jedhan yookaan yoo irraa fagaate waggaa tokko yoo ka irraa fagaatu taate haadha manaa tana waggaa tokko walitti hin dabalamneen nikaaha hidhateetumaan akkanumatti teetti waggaa tokko yoo ka irraa fagaatu taate nikaaha narraa buusu jechuu ni hin dandeetti jedhan sababa rakkinna waan taateef rakkinnoota biroo ka akkanaa hedduutu jira jechuudha rakkinnoota akkanaatiin alatti lafumaa kaatee osoo inni nyaachisee obaasee uffisee halkanii guyyaa isii bira galu rakkinna malee akkanuma narraa kabuusi yoo ka jettuun taate hafuura jannataa hin agartu jedhan nabi Muhammad salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi kana keessatti dubartiin jaarsa yeroo hedduu nikaaha narraa buusaa jettuun illee uflaaluun barbaachisaadha akkasuma dhiirri dubartii takka nikaaha hidhate isii quban qabne hin nyaachifne hin obaafne nikaaha irraa buusuu didee isii azabu isii qixaatu innillee fuulduree rabbitti akka gaafatamu beekeetiniin bur rabbi hintala irraa baasuu danda'a hintala argachuu danda'a wanni inni hintala ambaatti raawwatu kun bor isatti raawwatamutu mala waan taateef waan akkasii irraa dhaabachuun barbaachisaadha baarakallahu fiik deebii kennaa nuuf deebi'eera jazakallahu khairan ustaaz rabbi sinirraa jaalatu amiin amiin inshallah